Abantu bingi nibateekateeka ngu kuriisa embuzi nooba nooyetaaga itaka rihango munonga, konka na waaba oine itaka rikye noobaasa kuriisa embuzi. Tiimu y'obuhingi n'oburiisa tubitiiremu enkaito twaza owa Byekwaso Zephyrin omuri Chwamba Nyakayojo Mbarara City owamara emyaka erikurenga 10 arikuriisa embuzi. Zephyrin naayoreka ngu okutandika kuriisa embuzi tikurikuhenda kandi atugambiire oku yatandikire. Amazina gange nibanyeta Byekwaso Zephyrin kuruga Kichwamba Nyakayojo Division Mbarara City South. So nyowe ndi omuriisa w'embuzi. Embuzi nazimaramu emyaka haihi 10 eyimazire ndi omu buriisa bw'embuzi. Embuzi ni nungi nikora amagoba, zikuheereza manure, oihamu n'esente z'okuheera abaana. So amatungo g'embuzi ni marungi. Ahabw'enki wazikunzire okutwariza na munonga ekigendererwa kutwete turi omu mishomo ya Mbadufa, embuzi bakazitushomesa tware nizirahuka kwihamu sente kandi norahuka oihamu na manure. So embuzi ni nungi ahakuheereza manure nk'ekijuma eki buri wiiki nimba ninkorekitingamu manure bag 2 ninga kahuubi 3 buri wiiki. Waaza kumara omwaka noshanga orengize roore y'amahurunguru. So embuzi nibwo burungi bwazo obunkuzireebamu, kandi embuzi tiziine nshonga nobaasa kuziriisiza hamwe nk'aha ekigendererwa noreeba ensi efunzire nyine target y'okwija kuziriisiza aha kwonka kandi yo nintandika ndikwenda ngu ndeebe ekyakubaasa kukora. Watugire okatandika emyaka 10 enyuma y'okuriisa embuzi. Watandika ota watandika n'embuzi ngahi na sente zikwingana ki? Embuzi nkatandikana n'embuzi nk'5. Obwire obwo zikanigura gye shiringi 10,000 embuzi 5. Konka hati noreeba embuzi empango eri 40,000 nk'egi ei wareeba ecoozi egyo. Kandi omu mwaka embuzi wagireebereire gye nezaara emirundi 2. So orenga embuzi yakuheereza kihango na munonga school fees. So abaana mwareeba abunshomise nyinemu abashaho nka 2 abo boona baheerize bari aha kwekozesa. Mbwenu embuzi project y'embuzi ni nungi munonga. Embuzi tukatusibuka obundi osibuka aha migoye konka hati kunaheereze twaguma omu mishomo y'aba Mbadufa bazebe tukatandika za 98 kuza omu mishomo. Hati ekiju niija nakyombeka bwanyumaho nk'omu 2000 nk'omu 2011. Embuzi nka emishomo ei twentuzamu bakaba batworeka empaya nka boa goat egi ei mwareebamu, egi ni boa goat. Then neguma nezihindura mpora mpora. Boa n'ez'enyama tizikugira ngu zo n'ez'amate. Embuzi akazombekera ekiju ky'omutindo ekiyayombekiise $3,000,000 ahansi kisimintingire kandi kiine n'omwanya gw'okurundaniramu enkari ekirikumuyamba kutunga amagoba g'emiringo mingi ahabw'okuba natunga amagoba kurabira omu buhurunguru, enkari hamwe n'okuguza embuzi. Nkani nyenda ndeebe oku nakorekitinga manure tukashomayo eki bakweta ndiisa nkuriise. Obaasa kwiha emikankana omu rutookye ogiteeke omu maata embuzi zigirye nazo zikuheereze manure ogiteeke omu rutookye. So ekyo nkakikupa Masaka nahora nakikunda nagira nti kanyize ntandike project y'okwombeka ekiju mu 2010. Nakyombeka. Ez'embaho nkazisharisa emiteka eri eyange. So rafure ekizo eki kyona kikamaraho $3,000,000. Kandi oguma noimprovinga mpora mpora.
ate ekijweki nikiyamba kugira ngu embuzi tizarara mushabo kurara omunkari kandi okorekitinga manure na n'enkari ningitapinga tokureeba aho mpaha ahansi aho enkari noono ogitapinga nayo nekora gye nka manure so hariyo n'ebidomora noobireeba ningitwara omu rutookye kandi edomora y'enkari nayo neetaburwa edomora 2 z'amaizi noshukyererayo netaaha erikinga munonga ahansi okuzimu emitumba kokuba ogitabwire n'amaizi hati yeguma nerikinga neeza ahansi aho amasha gatakuhika ninga amahurunguru so enkari nikwe erikuba neeza omu itaka embibo y'embuzi ezi nitureeba ziboniire okakikora otakushanga oine embuzi ziboniire ziti twe tuba tuza omu bafamazi kureeba tureeba embuzi eza bowa gooti niyo eboniire ezi ez'enyama bowa gooti niyo eboniire y'enyama zitari ezi z'amati nareetamu empaya yazihindura na n'abaana hadi bakaba bampiiremu endiijo empaya zaguma nizihinduka mporampora nayo ya bowa bowa gooti niyo eshemeye kuba eri embuzi nungi erikurahuka kuheereza omuriisa gooti nanka n'esente kandi ekura juba tikurwararwara munonga kandi ekura juba kwenda ngu oihemu sente amagoba ahakuba hati turi omu bizinesi farming ni bizinesi tiyakiri eri ey'okukorera kuri enda kwonka hati turi aha kuronda esente so nooreeba ningobera hashatu embuzi ningiguzayo yonka kandi egaruka empereza manure ngita omu rutookye egaruka empereza abaana abu yazaara nazo oihamu entaasya oziguza embuzi yawe noona ogiguza shiringi zingahe embuzi empango ziri omu 30, 35, 40 kurugiirira orurengo rw'embuzi orwekubireho emyagazi nayo eri omu 20, 18 nahabura abarikwenda kuriisa embuzi kureeba ngu bazombekera kurungi ngu nizikunda kurara ahantu harungi hatiine ebyondo hamwe na borofu kandi embuzi tekwenda ahantu h'ekyondo embuzi nizenda ahantu ahomire niho okureeba nayombekiire ekijweki tizikwenda ngu zize ahansi ah'eitaka omu kyondo nikizirwaza munonga otakahombekire ekijweki ofutunga endwara endwara okozitunga konka aku twatungire emishomo hati empinduka yabaho okushomesebwa bakugira ngu ekizibu ky'amatungo munonga ekikureeta munonga endwara n'engoha so buri wiiki ninga omu wiiki kabiri nituba nitwogiza muriya omushengye burya tuziteekamu zoona tuzifuuhirira n'ebomba nazo nozoozya nk'ente okuziriisa kwazo nazirondera ebyokurya ebyarikuziteera omu kiju kandi agaruka zirekura ziriira aheeru nobaasa obwire bw'ekyanda oziteeremu emikankana ogitemateme ozitemeremu ekibingo kuzongerera kugira ngu zongerere aha bunyaasi ahi zazisiibire obwire obw'ekyanda obwire bw'ekyanda omunjura ebinyaasi nibiba biri bingi yes nituzihereza amaizi nituzeshera buri izooba ziineyo daamu kuriya ziine daamu nituzihereza amaizi buri izooba niziba ninywa tuzitwara aha maizi hariyo amaato tuzeshera nk'oku ori noyeshera ente buri muriisa weena ahari takubura bizibu Zefurine nagira ngu nk'omuriisa w'embuzi hiine ebizibu ebyarikubugana na munonga ziine endwara y'amaisho amaisho nigakira kuziteganisa obundi oreeba zareeta ebihinzi hati aho niziba nizenda kugaburwa ebindi ebizibu ebiriho abashuma n'abashuma kunuya nibaba nibazirwanisa munonga kuziiba security nitugyezaho nooreeba twine amashanyarazi tuhaho security right obundi nyekiro hariho n'embwa ebizibu eby'amaisho nooza omu bashaho bakuhabura oku emibazi eyi oragure okaziteeka omu maisho nka tetracycline kuzikugiramu akaho hati oba niyo wakozesa kuguma noota omu maisho g'embuzi mbwenu ohireho ebitaro ebindi ebizibu kuteganisa embuzi ebindi ebizibu
obunyansi kuko otiine bunyansi bukumara nakyo nikiba kiri ekizibu na reba konka ebyo byo nk'omuriisa noine kubyemera. Nk'oku nakugira ngu nagobera hingi roore y'amahurunguru nagiguza emitwaro 6 kandi embuzi naguza omu season burukwaho amezi 3 ninga amezi 4. So ate ekyokubanza roore y'amahurunguru egyo nimba ningiihamu hiihi buri mwezi 6 egyo neeba eri omu mitwaro 6 egyo neeba eri entaasya. Mbwenu omu mwaka noshanga noyihamu roore 2 zo ni 1,120,000 ago niga gaba amagoba. Ekindi abaana baanu bahumuruka kwatamu embuzi nk'ishatu oziguze obona school fees. Tukira kuguza aho amezi 3 obundi 4 mbwenu kyayetagisa kuguza konka tikyabura kwezi. Mbwenu ko omwaka byono biteranise nogira embuzi aho nozukuhamagoba gakwingana ki izuko entaasya irikushaki buri omu miliyoni nk'ishatu omwaka miliyoni 3 noziyamu okatamu kikwingana ki utakatugaha kicyo kizu naki byo ekizu nikyo kijayombekirwe miliyoni 3 zonka. Ahasigara ni reba y'abakozi. ate zino abakozi bangahe nizireberwa abakozi bangahe? Zirimo abakozi 2 ondijo nazikorekitingire ebyokurya ebizirarye ondijo abazine omunankano omufamu zikiije ebizashangamu zongerera. Aine ekiteekateeko ky'okwenda kutungura faamu ye y'embuzi kwenda zigume niziriira omu kiju honka zitarikushohora eki turikweta zero grazing. Ninyenda kwija kuriisa zero grazing nkafuna amanywa nyingi kandi ekizibu ekindi ekitwine noreeba aho amaizi garahari agu turikweshera garahari hati purani ezinyine nyenda kwija kwombeka etanka nangwa nkataho na n'ente z'amate ogwo omwanya gwona niyo purani eyingwiniire kandi obu batuhiire amashanyarazi nza kutaho ka mashini k'okuteera ebinyansi so egyo purani ngiine omu maisho. Beto kwenda embuzi zawe omu biro by'omumisho zitandike kutambura habwokuba kuzikutambura aheeru ziihayo endwara kandi obundi oshanga obundi emisiri y'abataka zatandika kugirya mbwenu ekyo ninyinza kukiihaho purani y'omu maisho niyo nyine. Yaija nimuhabura mwegyesa nti niwe otandika nowakuba oine embuzi emwe tandika mpora kandi tikikwenda ngu ogire itama tirikuyamba kuba yiija embuzi nobaasa kumushomesa n'ebya agriculture mbitwiremu embuzi nobaasa kumushomesa ogire oti buri mezi 3 embuzi oine kuba nogigaburira omubazi gw'enjoka kandi embuzi ozozye otakariisiza ahabwokuba nazo engoha nizireeta endwara. N'abakwegireho abatangire kuziriisa mu na munonga ekiju nibiija bareeba ekiju oine kuba nokora fuuti n'ahansi kwenda ngu orundaneyo obuhurunguru obu bukuba buri ahansi kandi wakikora kigufu tiine oku orazeyo kuheyerera so ekiju ahansi nikiba nikingana fuuti 4. Ekindi embuzi ezo oine obwingi bw'embuzi tizishemereire kuba nizifundamu omu kiju kikabe nikiba kandi embuzi ez'okuriisiza omu kiju nizenda zibe ziine aho kwotera omushana tokaziteekamu otiineho kwotera mushana nohareeba hariya niziba nizoteraho omushana
nakuriya naho kotera omushana zayenda omushana zizamushana zahora gwazosya ziza omunda omu kiju nazo tizikwenda ziza omu kiju zimigane munonga. omushaija aine famire ab'eka yawe nibejumbira omu kuriisa ninga niwe orikubikora we n'abandi nabo nibejumbira muno baana bakireeba nabo nibarengukiine n'omugasho n'omukazi n'abaana twena nitukwatanisa ahabwokuba nangwana n'abataka tokariisa wenka amatungo otiine kukwatanisa n'abandi hati sikuraba otariho so famire nimuteekwa kuba nimugira muta nimukwatanisa. Embuzi ngo nizenda obuyonjo burungi ekiju kiine kuba kiri ekiyonjo kwenda kukora obuyonjo obu buri kasheshe nibeyerera obuhurunguru kandi buri sande ziine kwojobwa n'omubazi gw'engoha kwenda ngu zitakateganisibwa endwara. Obutumwa obunkuheereza abariisa bataahi bange, embuzi nazo nizenda kureeberwa, nizenda endeeberera. Buri sande nituba ekiju eki nitukyeyerera buri wiiki kandi turikwihamu n'amanyuha. Buri wiiki nituba nitweyerera ekiju eki kandi ekinkuhabura abariisa b'embuzi bagume bazozye baziite engoha n'okuziheereza omubazi gw'enjoka buri meezi 3. Kwonka embuzi yo teine enshonga neekora amagoba ekuheereza k'ekuzaara eba yakora amagoba kandi ogiihaho n'amanyuha nagwago n'amagoba. So ebyo nibyo ndikuhabura abariisa bataahi bange. Nimuetaga nk'obuyambi bwona kuruga omu gavumenti kubakwatiramu nk'abariisa b'embuzi? Yes, hati nk'ebomba enungi ekindi emibazi etandikire kuba ebicupuri oshanga emibazi etakikora gye etakiita gye ngoha. Mbwenu ogu omuranga ningutuma omu gavumenti emibazi bagicondozeho munonga emingi tekwita ngoha. Hati nk'ekiju nk'eki omuntu takya buri omwe kugira ngu nakibaasa kwonka bakukwatiraho bakakuha nka 1/2 nk'amabaati nk'embaaho niwe obundi noyeyongereraho n'okushomesa abantu. So abantu waaba nobashomesa nakyo n'ekintu kikuru bakabuuza bakakinga kandi oburiisizo buriyo nibubura. Hati nibiija kushanga buri omwe naija kuba forced kwombeka ekiju nk'eki. Nibwo obutumwa obunkuheereza abariisa. Waaba nokunda amatungo noija kuba forced kwombeka ekiju nk'eki kwenda ngu ogume n'amatungo gaawe ahabwokuba amatungo nigayamba kuheera abaana kandi oyihamu n'abakozi obaheereze sente. Obwo nibwo obutumwa obunkuheereza abariisa bataahi bange. Ninkusiima ahabw'okuguma nooreeba poroguramu egi kandi itwe nka tiimu y'obuhingi n'oburiisa twehireyo kuguma ntukusyaho abantu abaragume nibakushomesa ebyotakumanya kwenda ngu niiwe okayetunguura kurabira omu kuhinga n'okuriisa. Kuwakuba wanoyenda ngu tiimu yitu ekutayayire aha faamu yawe kwenda ngu niiwe oyegyese abandi bantu noobaasa kutwihikirira aha ofiisi ziitu eza TV West aho omu Ruboma, Mbarara ninga oteere enamba ya producer 0722 25 15 42. Omuheereza wawe ndi Ivan Tusiime. Katureebane orwakabiri orurikwija eshaaha nizo zimwe TV ni emwe. Bye bye.